Poštovani gledalci, dobar dan. Crkva Svetog Nikole u Prištini ponovo je mesto okupljanja istina malobrojnih prištinskih Srba. Nakon obnove koju je vodila Komisija Saveta Evrope, u crkveni kompleks uselili su se sveštenici i uvedeno redovno bogosluženje. U Prilužju smo posetili povratnike koji su dobili novu kuću, u Biresiju kod Kosova Polja, porodicu koja još čeka krov nad glavom. I ovu emisiju započinjemo vestima. Treća runda dijaloga Beograd-Priština održana je u petak 15. aprila. Pregovori nisu ni laki ni jednostavni i svi koraci su mali. Važno je međutim da se nastavi s ovim procesom i siguran sam da će rezultati doći, rekao je Borislav Stefanović, šef srpske pregovaračke delegacije. Za prvih 10 dana popisa stanovništva i imovine na Kosovu je popisano 1,5 miliona stanovnika. Iako je bilo predviđeno da popis traje od 1. do 15. aprila, popis će biti nastavljen i posle tog datuma, pošto međunarodni popisivači UNOPS-a još nisu počeli da rade na severu Kosova. Srpska pravoslavna crkva pokrenula je jednomesečnu akciju u Beogradu za prikupljanje pomoći za narodne kuhinje u eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj. Svi zainteresovani građani mogu da u bilo kojem od 40 hramova Srpske pravoslavne crkve u Beogradu poklone namirnice i novac koji će biti prosleđeni u sedište eparhije Raško-Prizrenske. Pomoć se može dati i slanjem SMS poruka na broj 1033 po ceni od 50 dinara. Nevladina organizacija Mikrofins u saradnji sa UNHCR-om organizuje besplatne obuke za izbegla i raseljena lica na teritoriji Beograda za sledeća zanimanja: konobar, barmen, mesar, vodoinstalater, monter centralnog grejanja, majstor za PVC stolariju, keramičar, moler gipsar, bravar i majstor za kovano gvožđe. Obuka traje od 120 do 180 sati i izvodi se u dogovoru sa predavačima. Kursevi su namenjeni raseljenim i izbeglim licima, uključujući i one koji su uzeli srpsko državljanstvo. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da se zainteresovani blagovremeno informišu i prijave organizaciji Mikrofins, koja se nalazi u ulici Račkog broj 3, prvi sprat. Brojevi telefona su 011 2083 698, 2083 688 i 2083 689. U listu danas su 14. aprila objavljene liste radnika koji imaju pravo na deo dobiti od privatizacije društvenih preduzeća. To su Trgopromet iz Uroševca, Gornja Morava iz Vitine, Paštrik iz Prištine i Likovce iz Likovca kod Srbice. Zainteresovani radnici koji se ne nalaze na ovim listama moraju da do 7. maja ove godine dostave žalbe nadležnim institucijama radi ostvarivanja prava iz privatizacije. Za pravnu pomoć u podnošenju žalbi mogu se obratiti Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti u Beogradu najmanje 10 dana pre isteka roka. Adresa je Bulevar Despota Stefana 53, telefon 011 3220 987. U selu Prilužje kod Vučitrna zajedničkim naporima UNHCR-a i kosovske vlade napravljena je kuća za mladu povratničku porodicu Jovanović. Marina je radila kao medicinska sestra u Domu zdravlja u Prištini do leta 1999. godine, nakon čega je prešla u Kosovo Polje. Pošto i tamo situacija postajala sve gora, sa porodicom se preselila u Niš. 2008. godine sa 2 maloletne dece vratila se u Prilužje u kuću svojih roditelja. U ovdašnjem domu zdravlja dobila je i posao. Pošto se odlučila na lokalnu integraciju, obezbedila plac, nedavno je dobila i novu kuću. Meni je brat, pošto mi je otac umro, brat mi je poklonio 3 ari placa, baš iz razloga da se obezbedim stambeno. I onda sam se prijavila u UNHCR kao povratnik. I UNHCR je meni stvarno pomogao, izašao mi u susret. Oni su jedini koji su meni učestvovali u ovome, da ja i dobijem kuću. Kuća je završena, još se niste uselili, šta još treba da se uradi da se uselite? Kuća je skoro završena, samo još voda. Hidrofor da se poveže i to je to, završeno. Koliko kvadrata ste dobili? 45 kvadrata. Znači ima jedan dnevni boravak sa rešom kuhinjom, dečija soba, kupatilo i taj hodnik.
Će to biti dovoljno za vas? Pa za nas troje jeste za sada, još su mala deca. Jeste, ja sam i prezadovoljna stvarno. Ste dobili još nešto sem kuće? Dobili smo hranu, znači pomoć isto iz UNHCR-a, međutim priča se da treba i nameštaj, da nam obezbede one osnovne neki nameštaj. Vidjet ćemo sad kad budem potpisala ugovor, da će to da se stvarno realizuje, kao što kažu. Kako je ovde u Prilužju živeti? Super, ekstra za mene. Jel imaš drugare da se družiš sa njima uveče? Imam tu u okolini, družimo se zajedno, idemo na trening i tako. Šta treniraš? Fudbal. 5. sam razred i dobar sam učenik. Ti si išao jedno vreme i u Nišu u školi, je li tako? Da. I koja je razlika između one škole tamo i ove ovde? Jel ima neke razlike? Pa nema. Je li bilo teško upoznati nove ovde drugare? Nije. Evo sad vidimo nova kuća, jel dobro ovo napravljeno? Jesi zadovoljan ti ovom kućom? Jesam, zadovoljan sam. Ćeš imati svoju sobu? Hoću. Može se reći da ste počeli da živite jedan novi život ovde ponovo sa svojom decom. Kako je ovde? Meni je ovde lepo, ja rođena sam ovde pa mi je baš lepo. Slobodno se krećemo, radim u domu zdravlja, primam platu koji svi ostali, solidno. Ništa previše, niti malo. Školom ove dvoje deca, oni su ovde u školi, 5. i 6. razred. Nije lako školovati decu, imate li dovoljno, imaju li ova deca sve što im trebaju? Pa uglavnom osnovno imaju, osnovno da. Za tročlanu porodicu Jovanović posle niza godina mukotrpnog života prestoje bolji dani. Marina kaže da nije verovala da opet može imati svoj dom, ali da su oni koji su to mogli uslišili njihovu želju da ostanu da žive na Kosovu. Jovanovići jedva čekaju trenutak da se usele u novu kuću, a to će, kažu, uraditi i pre nego što dobiju obećani nameštaj. Pod nadzorom komisije koju je imenovao Savet Evrope obnovljena je i crkva Svetog Nikole u Prištini, uništena u martovskom nasilju 2004. godine. 2 mlada sveštenika sa svojim porodicama nedavno su se uselila u parohijski dom i obnovila redovno bogosluženje. Crkva je potpuno uništena u martovskom nasilju 2004. godine, ali je pre par godina najvećim delom obnovljena. 7 godina ovde nije bilo sveštenika, bogosluženja niti vernika, izuzimajući retke prilike kada se o značajnijim svecima namenski na kratko dolazilo uz jaku pratnju policije i KFOR-a. Otac Darko Marinković i njegov sabrat Stevo prvi su pravoslavni sveštenici na stalnoj službi u Prištinskoj crkvi nakon 7-godišnje pauze. Njihove mlade porodice dele obnovljeni parohijski dom u kome, kada nisu na službi, provode najveći deo dana. Otac Darko kaže da su mu osjećanja pomešana. Ponosan je zbog uzvišenosti ovog mesta i privilegije da bude obnovitelj duhovnog života, a ujedno, kao i svaki čovek, brine za bezbednost svoje porodice. Imamo tu izvesnu malu dozu straha, jer nije svejedno, moram priznati. Meni samom, zbog mene i manje više, ali tu su ipak porodica. Ovdje imamo 2 bebe, jedna beba ima 3 meseca, druga beba ima skoro godinu. Upravo zbog njih. Moramo da budemo mudri kao zmije, bezazleni kao golova, da bi oni i ovde i bilo gde drugo da odu imali bolji život, bolje uslove, da ne bi živjeli u strahu. Znači, trudimo se i radimo na tome da taj strah odgnamo od sebe, da sa svima budemo dobri, jer to je ujedno i misija naše Svete pravoslavne crkve, da pokažemo ljudima i svetu da smo u stvari institucija koja širi mir, koja želi da okuplja narod oko sebe, koja želi da, ako ikako moguće, na ove prostore namučene ratom i natopljene krvlju, da vrati one koji bi to želeli, koji su mogućnosti. Otac Darko kaže da oživljavanje crkve i obnova bogosluženja znači i veliko ohrabrenje za malobrojne Srbe koji još žive u ovom gradu. Od nekadašnjih skoro 50.000 danas ih je samo 63 i skoro 12 godina proveli su uglavnom zatvoreni u 4 zida. Reč je uglavnom o starijim licima, ali se nedavno, posle više od decenije, u Prištini rodio i jedan Srbin. Najmlađe dete u Prištini srpskoj ima
3,5 mjeseca. To je dete koje je dobio moj sabrat Stevo. Na Svetog Savu se rodilo. Muško. Najmlađi Srbin u Prištini. I zove se Sava, vjerovatno. Zove se Novak. Moram da napomenem zanimljivost, on je iz Republike Srpske, iz Bratunca. Tamo je kod njih porodična tradicija da imena daju po očevima, po djedovima. Tako da, pored toga što je on rođen na Svetog Savu, njemu ime ranije, da kažem, predodređeno. Tako da je on morao da se zove, nije morao, ali opet to je volja oca, saglasnost supruge da se zove Novak. Pred crkvenim dvorištem pripadnici kosovske policije dežuraju 24 sata. Otac Darko ističe veoma korektnu saradnju sa njima i spremnost da pomognu uvek kada to zatreba. Uvek, kad god imamo neku grupu ili neki događaj širih razmjera ovdje oko crkve, mi prijavljujemo to, mesto, vreme i broj ljudi, zbog sigurnosti. I uvijek je tu, kad god se ovdje kod nas nešto dešava, ulica je blokirana, ulica koja je inače jako prometna. Baš sad u nedelju 20. marta smo imali grupu od 130 ljudi. I moram da kažem, kad god nam neko dođe iz, da ne kažem Srbije, iz gornjeg dela Srbije, pošto smo mi na jugu, kažemo gore, sever, kad god nam neko dođe, imamo osjećaj da nismo sami. I pored toga što živimo ovdje u okruženju, ajde da kažemo u okruženju, jako nam je drago što ima ljudi koji misle na ovaj hram i na ove ljude koji su ovdje ostali, jer dosta ljudi koji su otišli odavde dolaze, vraćaju se, raspituju se. Crkva Svetog Nikole započeta je na temeljima srednjovekovnog manastira Svete Bogorodice 1830. godine, a završena 3 godine kasnije. Građena je po strogim pravilima koje je odredio prištinski paša, koji su podrazumevali da ne može biti veća od najmanje džamije. Današnji izgled najvećim delom datira sa početka prošlog veka, kada je dograđena i priprata. Pošto su se uredno registrovali za povratak u kancelariji UNHCR-a u Kraljevu, porodica Veličković se vratila na Kosovo. UNHCR je prema ovoj porodici ispunio svoje obaveze, preostaje da to učini i lokalna vlast, koja im je obećala izgradnju kuće. Nakon 11 godina četvoročlana porodica Živorada Veličkovića vratila se u selo Bresje pored Kosova Polja. Bio sam u Kraljevu od 1999. do 2010. Nemam posla tamo, morao sam da se vratim na svoju imovinu. Kuća je dosta u lošem stanju. Imam neko obećanje od UNHCR-a da mi pomogu nešto oko izgradnje kuće. Vaša supruga radi, vi ne radite? Supruga radi u KBC Gračanica, ja ne radim nigdje. Ono što ohrabruje je da su se u Bresje vratila i 2 Živoradova sina. Jedan ide u 7., a drugi u 5. razred. Idem u osnovnu školu u Gljare, ovdje sam lepo primljen, družim se sa skoro svima ovdje u okolini. Redovno se družimo, zajedno radimo zadatke za školu. Lepo sam se snašao i svaki dan se vidim sa drugarima, sa bratom se igram na kompjuteru i ovdje nam je lepo. Živorad nema posao, ne prima ni minimalac, ali na porodičnom imanju uvek ima šta da se radi. Oni imanju na kom se sad nalazi, čije je ovo? Moje imanju. Zajedno sa bratom sam tu. Trenutno u ovoj maloj kući smo zajedno, mi imamo jednu sobu i tako da. Rešenje je uz pomoć ministarstva da mi pomogu da napravim kuću. Može li se živjeti u Bresju? Pa može se živjeti. Može, trenutno je situacija mirna. Porodica Veličković se nada da će oni koji su im prilikom registracije i povratka obećali pomoć, to i da ostvare, pre svega da im naprave kuću. No tada će se nekako snaći u jednoj sobi starog porodičnog doma koju Živorad deli sa 2 brata, nažalost neoženjena. Zato nam jedan od njih, Vladimir, na kraju posjete reče da mu je izuzetno drago što su se pre svih deca vratila, jer će oni ovdje u Bresju nastaviti lozu Veličkovića. Poštovani prijatelji, bilo je ovo sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Povratak. Vidimo se za 7 dana. Hvala na pažnji.